yibanda gujela ta biamane ya ban kolorna bohar sini wa yeto ala chile kolbo biamane ya to masan jayi kul jesul qatan bane o yallal ma galtal hazan sontan je do me dun do jamba chihir ba do da ban sini da yina kab bolle cincine adali part 1 2 3 4 kasor gende bor part 5 and 6 ma she na nyadin yan nasham shabda yele nir targam bala ka shab mi yanir na mal tole dan shel film industry min jonkoni media batral habale ni cincine part 5 and 6 ma palina nami amun jibil fungo no so yinne na ba kin wo karinyanga chibalo bajia kan kuyi lauda na akia Kikiri man ka pawon go shama ndafta isabra men zuwa ku pa bakwai ka pawon jolma nan zuwa tonka pawon ka cincin ma ba da bayan anda kana madara tuna shi da ma falba nan ba Torsotinya fe paga sabre silmin gol July bi apiyana yi Saturday 12 July 2025 dendal karyan yesini ngowa za plaza wato za radio min za TV ne bi lokshalla torso ma bi mal mashile teti Ghana Cities konko katiyan yo balon tolo no kopshinu to masala le wandra apirsham ngoshir tuya ka nyere nabo cincini part 5 and 6 yancam ka da gbannin bam mangungun kona kai da ban pamben ya le ban karba ben labna ni dan talgi sa ban de ben ko dara nung masra bada dini ma wuhme anye suzalan zu dini morlan zu ka ta san anu de boat long biyan kum mara fa to abiyan kum afa o kariye to shan masa yalman lan yale Baba ya kalebe imnata fama bay bayo ya kalebe sura imnata fama bay